Sa atong unang pagbasa, si San Pablo mihisgot na siya ang labing makasasala sa tanan. Murag siya'y labing ngilad nga makasasala. Nga iya sang giangkon nga napakita ang dako kayong gugma o kaluoy ni Kristo sa mga makasasala pinaagi sa iyang kinabuhi. Unsa man ni si San Pablo sa tan-aw ninyo, buutan o buangon? Iya man giangkon, ako ang labing ngilad nga makasasala. Akong gipamatay ang mga Kristiyanos, akong gipanglutos, akong gibugal-bugalan o gitamay si Kristo. Unsa man, buangon siya o buutan? Man mo'y klaro. Kanang tao nga moangkon nga siya sad-an o siya dili angayan daygon, nya musulti siya nas publiko, maunay tinuod nga buutan. Pero kanang tao nga magsigig hisgot sa iyang mga nindot nga nabuhat, sa iyang mga nindot nga mga kinaiya, ako, wa jud ko'y kontra, ako ginang gipasaylo ang tanan. Maghisgot na gina siya gingon ana, kana buangon ang tawhanan. Gilingi ay mong tupad. Naunsa man ka, buutan o buangon? Niya motubag gani siya, mo siya, buutan ko oy, akana buangon gina siya. Pero mo yung isa, sus, buangon yun ko dahil sa tinudanay lang yun, buangon yun ko. Ika, congratulations, buutan dahil ka. Na. Kaya kita ra ba, gitudluan ra batas kalibutan, tabuni ginang bati, ipakita yun ang maayo, haron ang mga tao, dili mulikay nimo. Buangon ka. Kariyara na ba, o ang nagi mo'y bisita ng mga importante kay balay, hala, panaguan ng mga bulingon, na tabunan o mga nindot nga kurtina, ang bati kay bungbong. Limpyuhag dali-dali ang mga CR, kay naara ba musod. Unya, wa mo'y bisita, o wa nang bisita ha. Ang sa may inyong giandam dito, ala, nagkatag lang, katag. Muna mga usab ang sistema sa balay, basta naay umaabot nga bisita, labi na gyud igpista ros ato kapilya adto ba mukaon ang pari sa inyong balay, hala gyud pangusab gyud maayos tanan kay moadto ang pari. Ana labaw na gyud ingon adto mukaon ang obispo, hala gyud pangandam gyud maayo. Unsa na kang maingon anha ra bang Santo Papa, hala gyud ano ako may napilian, Allah yun, pangandam yun. Santo Papa at snacks, bisag lang snacks lang. Still mga usa kabuan yung inusabay, parinubit pang balay. Yun na nga na Santo Papa at snacks sa inyo. Niya mo blessing sa inyong balay. Unsa man? Unsa kay inyong bation? Hawa. Di ba inyo kong itutukan? Pero kada adlaw ang atong bisita sa atong balay mao si Kristo. Kada adlaw. Ang gitawag ni San Pablo diri sa unang pagbasa, unsa to iyang gitawag ni Kristo? Gusto iyang giingon? Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon og dili makita ang bugtong Dios. Maunay atong bisita kada adlaw, dili ra na mo bisita og balay sa imong panimalay, musud pag ginadya sa imong kasing-kasing, sa atong kasing-kasing, musud na siya niya magtanaw-tanaw na siya kung sa isod sa atong kasing-kasing. Ang sa mga isod sa inyong kasing-kasing, gitanaw mo na ron ni Jesus. Parian Okay, bawo rong Ginoo sa akong kasing-kasing na ibaw yung Ginoo. Kamu wagin mo kay bawo.
Sige lang mo ingon, uy, manimba ta kay Padersiano ra ba mo imo misa? Ana, uy, manimba ta, uy, mao de Padersiano, di ba magpa-picture ta niya iniguman. Kay sikat kay ning pariya. Mura gyud na inyong nakita, kutob ra gyud diha. Pero ang Ginoo musod sa akong kasing-kasing og mutanaw. Mingon Ginoo, yaks. Yaks ning pariya ni. Ana. Oh, makasod pa lang mo sa akong kasing-kasing. Nya kay bawo mo kung sa akong gibuhat kanang wa ninyo makita. Kining Dios nga dili makita, mao ra sad ni makakita sa dili nato ipakita. Kana bang gilikaya nimo nga dili makita. Pero si Jesus maro kay tanan, iya tang gitudloan kanus aman makita ang dili makita. Kibaw mo. Kanang nasa kong kasing-kasing di man na makita, pero kanus aman na makita ang naas atong kasing-kasing. Matod pa ni Jesus, anha na sa iyang mga pulong o mga buhat. Matod pa diri sa Ebanghelyo. Sama sa kahoy, mailhan ginanimos iyang bunga. Lisod man kayog ang nangka mamungag bayabas. No, magduda na ka, hala, nangka manigdahon, pero ang bunga bayabas. Ang kuyaw sa kang bayabas mamunga o lumboy. Sa maning biyabasa nga, biyabas manunta ang dahon, imo namang kutligod ang dahon, imong usap-usap, oh bayabas yun, pud-apod. Siya nga naman ang iyang bunga, lumboy lagi na. Siya, unsa man ni, oy? Lisod sa kayog ang liktor dire, maoy libakira kayo inigadtos gawas. Di ba? May kay diring mo ingon nga ang pulong sa Ginoo. Unya ang iya ditong pulong pulos yawanon. Di na ka makareconcile. Lisod kaayo ang magsigigwali dire nya inigabot dito sa unahan, kusog na kaayong mamintaha sa silingan. No, kuralo ng mga agianan. Naro ba tay kural dire ari dapita pero na sanay agianan noon. Kusog na kay maningil og utang. Ay, ako di jud ko maningil og utang. Ang akong gipaningil, ang inyo ra gyud gipalit. Papalit gid mo. Lisod sa kay magsigig simba, magsigig paminaw sa waling Padersiano, maminaw gid ta kay malingaw ta pero inigingon palit mog slat, mukos mo dayong no. No. Kinahanglan malipayon tang mo tambong misa, malipayon sa tang mo palit og slat. Sige, lingi ay mo tupad. Ingnab. So ayan ba natog palit karong adlaw? Ingna karon. Ingna. So ayan natog palit. Naa mo kay 100 diha ba? Imposible kayo guwa kay 100 pesos. Kana kamong nanambong dinhi, agawas lang anang gamayng bata. Kamong mga dagko-dagko, naa gyud mo 100 pesos eh. Yang anong di man gyud mo mupalit kada adlaw. Unsa may imong gihuna-huna? Kuan manggod pader para manggunis kuan pader para manggunis kuan. Natintal na ka sa kanindot sa kalibutan. Muna ningon si Kristo ang maminaw sa akong pulong unya dili magbuhat niini. Mura ra gyud tawo nga nagtukod og balay nga gitungtong lang sa yuta. Paghapak yus mga tentasyon dali ra kayong mada. Pwede ra gani og kanang anaon alsahon ba? Kanang bayanihan alsahon ra yayungan balhinog laing lugar. Katawa bitaw ko ni akong driver kanis Edgar kay buangon magini sila kuno sa una mga ulitaw pa ba nya mga to kuno sila baylihan ako lang ni isulti na ba si Edgar bahala na to siya ganang mga to kuno sila baylihan dito sa bukid ba nya barkada sa niya mga buangon sa gyud kaayo bisag kung sila ilang buhaton nakabuang nya ana biyas bukid ana mga uma maghimo man og kanang payag ba among tawag og payag nya kanang payag dili ginaingon kuan kayo kanang ligon mabaw ra ginagkaot kay temporaryo man kay na pasilungan ra man na siya nay payag na arang-arang pagkahimo pero di gyud kayo ligon ang ilang buhaton usay mga hubog sila dayon kuno ingon primero adto sila mag-inom atong payag nga dili ila ikahubog na ingon ato maning balhinon ang payag
Ila na yung alsahon, tabangan nila alsa, balhino nila nga tos laing lugar. Inigbalik na sa tag-iya dito atong lugar siyang umay. Asa naman akong payag? Tuwa nagibutang sa laing uma. Ilang alsahon, mga buangon, no? Gaan ra kaing alsahon, kay wa may pundasyon. Pero makakita kag building nga lig-on kay haligi, gikaot yun, gisiminto pa, away maghuna-huna nga ato ning alsahon, lig-on man, mausad na kamo, mausad na kita. Dali kitang alsaho siyawa, ibalhin tangadto sa lugar nga dili Diyos nun. Adto dayos imnanan, adto dayon sa sugalan. Pero kung anang magpista, magpista og santo. Karon ang pistahanan karon San Lorenzo Ruiz. Daghan maro magpista San Lorenzo Ruiz. Si San Lorenzo Ruiz martir sama nila ni San kaning Cipriano og ni kinsa ni San Cornelio, mga martir man ni nagpakamatay sa pagtuo. Si San Lorenzo Ruiz ang atong unang patron sa Pilipinas, nagpakamatay sa pagtuo. Nya dayon magpista, magdisco, mag-inom, magsugal, tari. Unsa man na ang pagtuo nimo ni San Lorenzo sa Ginoo nga gisunod diha ni San Lorenzo Ruiz, ang atong pagdebosyon sa kinabuhi nining maong santo gialsa sa yawa padung sa iyang kinabuhi. Si San Lorenzo Ruiz nagpakamatay, si San Cornelio nagpakamatay, si San Cipriano nagpakamatay, si Kristo nagpakamatay aron mahunong ning mga bisyo sa kalibutan, sugal, hubog, kalaway, nga anhas diskuhan, halas sigig yung piyad-piyad, mugbo kayong mga sulog, gakos-gakos, halok-halok anang mga hubog na sad ang babae ug lalaki, laki ug laki gasigi nag lips to lips, babae ug babae gasigi nag kinuutay. Unsa man na kinabuhi ng San Lorenzo? Inkanganong nadaman ni sila nga nagdebosyon man unta ni hastang mga chapel leaders musugot lang sad kay para lang sad pangwarta, fundraising manggod ni Father. Grabiha. Ang Ginoo nga naghatag natog pagtulunan nga ibaligya ng tanan o ihatag ang halin sa kabos, magsige pagitag pangitag kwarta sa yawanon nga paagi. Kamong nagsige sag simba dinhi nga mudagan pagka politisyan, barangay officials, iski ug uban pa, mutubay gid mo anang sigig linibakay, sigig dinautay, sigig hisgot anang mga apan sa imong kaatbang. Grabiha sa nimo no, gibalhin ra ka siyawa mo na ingos Kristo, dali ra kaayo inig hapak sa usa ka baha, mawagtang day ng balaya. Pero ang nagsigig paminaw sa pulong sa Ginoo niya, sigig yung practice, abis ang pakunugbahaan, dili gyud mo atras. Atong tan-awon og pila na ang nagsigig palit na tog slots, kay mao ni sila ang di gyud mapulan og sunod sa Ginoo. Pero kanang uban palit lang ka usa, magyaw-yaw nagmakadungog og atong ingnon slot. Salamat kaayo ha, as of yesterday ang atong halin ni total na og 24,951 ka slots. Pakpak. Ang ato ning holy pads for National Retreat for Priests, 3,000 kapari ang expected, around 3,000 kapari ang moapil ni ining National Retreat for Priests. Nganong mag-retreat man ang mga pari, ang gibutang dinha nga title, Priesthood, a Call to Holiness. Pahinumduman mi nga kinahanglan gid mi mo palawom sa among kinabuhi diyas kabalaan, kay maglisod mig tudlo ninyo, maglisod migda sa katawhan ngadto padong sa langit kung kami mga mabawsad kaayog baruganan sa among pagkapari. Mo na mag-retreat inyo ming tabangan dili kanindot no, kay inyo ming tabangan nga maka-retreat mi. Pero kaning retreats pare mangaon man sad mi na amasay daghan kaayong mga bayronon para mahitabo ning dako nga gathering. Mao nang nag-raise tag kwarta, mga 10 million ang kuwang niya.
mauning na maligya tag slots nga 100,000 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Nagitawag nato holy pads or holiness, peace, and divine salvation. So akong challenge ninyo, hilig mangitag challenge, no? Kaya ang Ginoo mo challenge man sana nato. Sige, akong challenge ninyo na atay 30 slot challenge. 30 slot challenge. Pila man na? 3,000 pesos. So good karon hangtod mahurot ning atong holy pads. Kinsa to'y ganahan mo apil sa 30 slot challenge. Pasabot mo palit kog 30 ka slots nga mo total og 3,000 aron mapahinungdan ninyo ang 3,000 ka pare nga mag-retreat. Nya automatic ang among mga pag-ampo didto inig abot na sa retreat 3,000 ka mga kasing-kasing og mga presensya og sa amo sang mga pagmisa kining 3,000 ka pare maapil pod mo ani kanunay sa ilang mga misa. Katong mo apil sa 30 slot challenge. Unya pa dir og dili ko kaabot sa 30 slot challenge, katong nga lang ang imo sa 3,000. Di ba? Nya, o tuong wala dili. Di mo mo to? Sige, palit mo, apil mo ng 30 slot challenge, so good karon. Mao bitaw ning atong misa mga igsoon dinhi sa atong simbahan. Ang atong misa kada adlaw, kada gid na misa ang tanang aktibong Katoliko, practically ang tanang binunyagan na Katoliko maapil aning atong misa. Labaw na gyud kun aktibo kay ka mura kag kanang sanga bas mangga ba nga 40 na gyung daghanang sanga tuwa pag yung mga dahon sa ibabaw. Ang nutrients ana di ara ginagikan sa punuan, siging pasa ngadto. Kinsa tong sanga nga na connected sa punuan manahon tog maayo mamunga, pero katong sanga nga dili ma-connected malaya. So unsa may atong one of the connections padong sa simbahan sa ato karong sitwasyon sa kaning ako karong giawhag kining holy pads. Ang atong pagpalit og slots ni konekta ni ining National Retreat for Priests nga mahimong agianan sa kabalaan sa kinabuhi. Ni connect ka ba? Nya dili ka magsigi og connect, maputol ka. Mo nang wa na sad kay holiness. So kana mga aktibo sa simbahan, mailagid na sa ilang pinulungan o sa ilang binuhatan. Kana sang mga nagsimba-simba lang, kay magsigilag pahimos sa simbahan, simba lagting birthday, simba lagting bunyag, mosimba lagting take sa board exam, take sa mga exams, mga buangon na. Unsa man na ilang gibuhat, tig pahimulos. Unya inig humana, di gyud muhatag padong adto sa simbahan. Ang mga sanga nga buutan mo pabilin sa punuan o muhatag sad sa punuan og bunga og mga dahon. So mao na siya give and take. Mabuta na ang sanga mo mawagtang ng iyang dahon nga dahon nga guwang iya ginang ilisan og linghod nga dahon kay para man na sa pagpalandong sad sa punuan, para sa ang punuan ba dili kayo mainitan. Ana wala mo kay bawa na. Ako may punuan din tagay ko kalandong kay bugat-bugat biya ning gisango nato nga 10 million. Tag sa langgod kadahon, tag 1 slot. Nya og ganahan ka mo appeal sa challenge, 30 slots. Ana ha. Sige manindog na ta kadtong mga buutan.